Ubawan dan Bakjarwa Ubadeu Chairman Joka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles bat kadeh kajing elam jong teu rangba bagi kali kamai kila pelong ya kajing sangi kamai kablane jan artiyo haurempang arja apuwe bakadei ru lingba kate kajing ki kaba la pelong ya ka sarkar jela bakan penhiar dol ya ka petrol syaka nyoringka shilitar. Nasibun kecil keren berurupang ubah jerwa ya turu bahkan ni kelam COVID kinongnya kali kilamat sibun bah kijing nak kijing seni kamai kaji hendai hakajo kapor ya tu pat bahaduk hendai 5% kinongnya kali kim syamngat satya hak kelam COVID hakini ki asam beladap batang 1% ki basyak ta bakataru ki basyusyong kerpang namar bakilai khle berkiwe ki belayopang raya di kim syamlangat satya ya kate kijing pang khala corona ba Wandon Bok Jirwa Dev Sherman Gomkam Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles. Jadi kenal bahawa sebenarnya arja akway kalau dom kecing ki pada se kalau dom kecing sangat berkendia kali itu kuat. Nama sibun kecingnya kiba pi kitrai kinanya kali pi kemu. Tekai kecing bi nak tu kuat. Semua begitu kalau kumlo hadu akin sini. Ha kaban kong siapa nak yang ke jongi ningkong ngi plan swa ban ong bang ngi krantah ke district ndai ngi dalai song ya ther ya tai bha ya sibon ba ki benta ngi ong bakam dei su ki isu tang apok is kasel district te kumta ngi la ya khot ya ka joint coordination committee ka meeting ka ba ngi form ya kani ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle kata kalong haswa ya ka yau benai Jun masin pelat ya ka tu lockdown tengi kela banyasong te hadin menglai yasong te ni saya ong bina ban form daga Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle nginem ong su ka coordination committee namar ba wala ong coordination committee kan pensting ya ka jengmut jeng perkhat jeng ki president secretary jeng ki district pair khamtam naki headquarters jeng district but ki headquarters jeng civil solution te kumta ngilanit ban ai ke jeng tho ke jeng ni sya ka sarkar ha ka laitrik banai ban rio banai jun jong snem arjar arpo bandawan sarkar ban ma bi khajna ki jeng ki kali sanpho persen den re nak lem sarkar kala sukut ta ha ka jeng kular ban ong tongin saya pet bangin saya perkhat namar baki suthu ya kani ka jingsam jenja ha kani ka pandemic tenre tat hadu ki bangin das simpat ek sinjam ki jongi jong ka jingi khi kata kalong hadin khandai banai ka bangi layai up ya ke ka ba ki jing thok ka jongi sak sarkar te hakalai trek jong banai February arjar we ngimban sesu ban happen snow sik tendong skor jong sarkar ya ki ki bangi ngila dawa ya ka ba maki ki le manthi katang long bangi nadu kalai tarik ni sedang ya ki jingi khi jongi ban ong off the road mo lani ban sange ya i kali da kamon sobha jong ki trai kali but ki nong ya kali kata kadai ka bangi ngisim ya tak sinjam but hadin nang tu ka jingsim jongi sinjam how new snem arjar we kadai bet na ka nalor bangi lamat ek lockdown hangju kapor ke sarkar ka ile ban ke ban khajna jong ka umpniang berkata ka khajna jong ka umpniang paderu ko ong ba ka jing penki ka sarkar kan let no sakases jong education hinre on bangi layawat bania ti bania ba ka khamlet hangtar te kumba ki nong hikai ka seng jong ina hikai school mo deficit lane SSE ru kla patai sai kla kran hiru ba ong ba ki khamlon kum kata te ngimban si ban ong ba kajing penkiu khajna jong sarkar ka de bet tang kajing kwa khnyot ya kinong siu khajna te kumta nila yakhi hadien kajing yakhi jongi ka sarkar hapo kajing lam jong ba prestun tensong kum deputy chief minister ulapan hak artengka kado na ka khandai posa jing sa tu ki por target si spa sananga kompnya tenre mi yakhi no mangi ma mo pa prestun nak khandai pusau artengka te hari nang tu pada katu ne por usama pasro chief minister sananga kata kalong nyo tengka
tenak leng jongiru hadin arteo bangingi na yiki kalong ba ngiweng no ekjingki na ka jing yo snow ko sokar ban map chua ya ka dor ya ka tax yung pneu te kumta ngiru ngisno tanan ya ka e ba sokar klasim ha ko ba ngin ong no ba 40% na kelama mo 40% ka khajana kelama na kumta ka petrol te hendrai ka e par ka ba ngi sim jing e hadu ba ngi sngi ba mata kalong ba ya ka khajana jung ki kot kisla kali pada kam sim ladan kejing ma bangsio henry haprang kejing iki jongi ka sarkar megelia bakan ong bakan ma iki khajna ru ki ong bangim dan bor nomor ba ka transport department apa megelia ka sulong tangkung senrong ka bomdon khangai la ne bomdon e ru mo te hakabakut hingi hap update ya ka rajang ka central government tengi pha ik jing thok jongi central government ba la kuno nado ke Arab Saudi by March ke ba state government ke pernah ya kani ka pandemic tingi la pha ke jing tho sa March ng ajar arpo ben ni pha ya kata ke jing tho sa central government ba ke central government ru kasngam ba ka ong ba habi dei ban map 50% pada khajna ngin sai song perkhat te ya ka pamanta sipor ka panang don kani pandemic ya ki khajna jing kot kaliru ngin nung sim penalties ka central ngi dawana do ka Arab Saudi ka central government pada ka ai na do upnai February mo na do upnai February jong ajar arpo kino ni ki kot kisla jing kali ki bakut na do upnai February ajar arpo till date mo hado ka bangin sa sange kalong ba hado ka kani ka live wait jong Oktober live wait Oktober ajar arpo ka central government kama ya kita ki penalties ke jongi te hendrai hadian nang to pada nagalyang ke jongi nginang ile banyakran yang manta bak central government ban ong bakade ban mapat 50% namar hak ki por ngi khamio banyaki XR hak kamai kaji ten rek central government pada hadu ka manta ka kan pat ai kanu no kantin rek state government jungi pada kala pressurize ban hapsiu no ya ki khajna da ka ba indirectly pressure by the police traffic personnel mo kata kalong ban check i kali ha ka ba kalau long no ban pressure ya kita lagi begini sih iki khajna ko kali te hamne kawan kamat ko kiong mentan ba ka transport department jong ka mekelea kalong tang kasenro ha kamdan khangai dan te henre nila kenmau ba kaladon ke jingkren wala po jingdor ba jong ka mekelea ha ka bo minister jong ka transport wala kermsha wong ba ya ikot kali ni ki khajna kali wong ka sukar megelea kala rai ban ma tamut kata hamadan na gi office me hawa haki try kali kamtre ka ya fi kawai kalau kumne kumasong no lada balingan ang ba ka state of Meghalaya san post na milakan jo henry ngim padon la ka jong ka Meghalaya Motors Vehicles Act or Meghalaya Motors Vehicle Rules till date kata kalau mengimpat don ba kata ka jing ekran jong ki hapo assembly ru kasulong tangkum hasun kamchem na try kam pada in practically mo kata ka dei ka ba ngi ju ekran ba nakapor ru wat hangi kendo asurok hangne hang tai bar ki pajba nong song kali ngi sejong balai phimili ekran yang sarkar kumne kum tai ngi nong ekran man to i transport department kasulong transport department tanam taban peni ya ke portfolio bagi maki kibat dari dangi kran pada ik jing sisa watang kerutan kesutan rutan dan kawan ta kim don bor eru hak bukur hak nak central government kawan ta te menta ko aban pili pi pidan sakira sakoi gamat mentan pi om ba ki pulit menta ki kilong ki pendik ha ki pe ki kot kali lan le ki thlia ha ki pun kom na menta ba ki kwa ba pi sino ya ka khajna hakan ko dor kile ba ki pulit kumno ko don menta ba u Meghalaya police on wa di kot kisra ki bede badka kam jung transport department wi ka jing musla jong ka police department traffic branch hapo yakini ki kam kar kondisi kali jong pi ki jing senjor jong ka transport department ki jing senjor jong transport department balla dangi ekran pat habi dei ba taru na ka por ka bangi ekran ki om ba transport department kam dan brio duna ya kaman power ngatrai la da phi kum kinam thok bo la da phi legwa ek sakhiru watang hapo ka east castles
district transport pinlap batang kan nongut lagi kibadai siya ki full fledged transport workers no Henry babu nang tate munda ki enforcement rung inang la banyo enforcement na po is hasil hab control bro ko state tang ne te kum kita ki berkhot kolong ba ka jing ko kadai nak liang ke transport department ka ba ar ba kolong ba kadai jing kli jong hi ba polisi jing sisa kamdai ka kamram ka jong polis bo check ki kor kisla but habo check ki kor kisla ro mdai ban ong ban check tang ya ki taki kali local taxi lani ban check tang yanu habo ong check te kumol ade ban ong check lut ya bro namar kadum ka jingi ro kolong ba wada ki private vehicles ki biang kot tang ka por ki register ya kali honda ki layak kat tu kan isnam pada kimtip ba ka ka kot ka balakut kata ka dei ka ba ngingi persya habide ba kata ka jing penslur jong ke transport department ban IT ya ka kam ke jong transport department sa ka police department ban ong ban le ya ka kam ke jong ka kam jong transport da ka police department lada ka long kum ni nak kaliang ke jong im ka sengru ngin hab dawa ban hab pendu no ya ka transport department napok ka jala ka jongi ban IT be no ha ka home police ba kan pet habide ba ka kot kali lada kadko be kum ni nak ka por Kaya makalong bunta, kung bigyan yung fi, long kapaw bunta, kulit bunta man kasi man sek kali. Kata kapaw, hagini kisngi kiblalet, kalong ba ngiyui dalam kisong hikmat, ya gajing cek talasi kipulit ya kikot kisla kali. Henry hakabakut, mano ko long sok pedung unongnya kali. Unongnya kali untip ayu siapa hangkot kali. Unongnya kali huwe pula biang driving license sulah dan hak punya ya kali. Henry minta hikwa ban cek pada ikut kali pila ada ban ada ke statement. Bangin senang ban cek no ikut kisah kali. Bar cisin mengicek pada lada kicek pada ikut kali kamdai ban no siliang terjul bakin cek tangi kali kamai kam nak pada ikiwe pergi kali. Kum bangi jui mangile ngi bangi ya surok ngitip kamha. Wada kini kitrop ar number musong no. Dak ba brom iki tu kitra ki papnya iki tu kikam. Majority kimbiang watang kakor kesla kali. Te don ayuh landat pat bapim cek kita, picek pada tangi kini ki bolong genuine. Henry to akan ni ke pandemik pementa ki babun pak ki try kali ki ma dik jinge da ka ba baningkong nadu usna marjar arpo ka ba ka sarkar ka aya ka pakhang snong pakhang dam. Te try kali khamio ki jingrap driver khamio jingrap nak sarkar watak sinaya khamio te ki babun ki try kali ki habirap hi lo jong unong bala da ka ba ki hapsim ram simsha lalong mo basa arkan rat hatu kapor mo te dei helor kata nong rem ki on da kila pelat pada ban mi kali penyat od event tangi ki commercial free ki private kila long makhen kan rat ye kini ki wei kat ba khen marau be hadu kat kini ki sni bomta ye ki kali kamai berkhon nang sa khen marau wala san post nem layo ya ka jong jela apa migalea nga krensa yang ne ba dei tangi ki try nang bu ikli kamai barkin drivers ki banyak ikli kamai kidang dei ki marau kimpat yo lanjut kan kimpat yo lanjut adu kat mata te kalong kum kita ki berkhon kalong ba kadai kejing haras ba hajing sisa nang pelat nang mentari ba pelat free kalong nang nalu Januari menta sibnai menta kim yele ban sat kho choi tu karam ka bagi sim ka por pandemic ba mat kalong dong mensual ne kin hap sil no ye ki kor kesla kalong double kalong harassment deng ne te bat kum juru lada kaya ilong si ilong kum ni nagaliang jongi kum kaseng hi ngila idon ka jingi syong perkhat ban azimut no ikitra gali da ka ba hajing sha kampat dei ban penpau dei hapen pau no hajing sha ngila ngimut ban gejimut e brok kitra gali da ka ba ngin serandar no ya brok ki documents in commercial vehicle especially lane ya ka permit ba ngin ya kamai private lang no kamai ki we namar mentagi kali private ki bun ki kali ba kamai wad ki kali arsa karu mentagi la kamai te ki bakhan se hajna tende ayu ngiru kajuk kan kumba kai ngapen ngaru ngasngo sarong bakidon ki breo ki banut banmi kamai kram kor khamsla namar kadai gejing penikai do sarkar kadai gejing penikai sarkar sabut ba lada ka sarkar company kai pa ba uno ndai kadai gejing penikai sarkar te ngiru ngi ai ka ti ka man ti kadiang ya ki breo panu
So, man kali pi sapoi kama. Pi pila keren mentah mispang kejinge itu kita driver kanta makejili itu kali clown. Kama ko man kali pi mentah kalau ki driver jumpi. Ki driver beron hak kenhun jumpi. Hakine ki Arsenal tam duna bakal ya kini clown. Kisim jinge ki driver. Ari siap singa bahai kan. Kayak jinge pi. Kejinga ke bagi kendu latih hi ba perapsan pesan na ki nongnya kali kizungi hang ne apo kari kasi jatia kimdam watang ka bank account ko namar ba driver hi ukamai menta ubang menta umi I kala sai wadangaro ila de hang ne nga sakhi kum ucharman ngamdon account na bank nga menta bet ya ka kaban sawan la sai si pet kepala sai tu kaban long no oh kata kadai ka ba nga ngalong hir kumbang ngaro ila de ngalong kumtang karkum ka research ka jungi pada naman lagi district sa her naman lagi president secretary jung units sa her bagi circle ngir misem ba kalap kalong kumta temen hak tigi por ka ibang ila pada balong kumtaru kolong ba hati por baka sokar ka kre bana jingiram mo ka kre bana jingiram da ka baka ong man news pa tengka siteo lem de ten re hadin nang tu pada ngingi ong ba tokum kaseng jungi ru menyerap di driver jungi dalaya kali pada bomdon account sudah. Te kata ka news pak tengkar kata arpu we spa ru ka hadu ka mata sisim bomdon account te mio hira. Kawan no anta. 100% kimdan ya kata. Te dei lor kata ba kita bas hatu ki por kisem jinge. Te na kali yang jungi kaseng. Hatu ki por ngilai persang manwat ikilat kinti. Na ki we ki pressure group su. Da ka ba brom kum ya KSU bar FKGP. Kumjuru ya I sar Vivek mo Vivek SIM belum di SPCT jang ke East Castles ila ai ke jingira te kum tahi nakaliang jungi ke ke bangi yo ban yo ke jingira tu por ni persang man ai ke jingira ke jungi pada sa ki drivers ke jungi ki balai kerdu ya ha ke tu ke jing sa khangdam te kum kita ke berkhoi kolong ki bobon ki bangi nang li nimban se kum kinang yalam ni habli krong nang ni nang tai namar kum kaseng jungi ke East Castles lelai ngim ngani ke Meghalaya Joint Action Committee ru ngim sim lalum si pihak stingka naki drivers lani naki traru hadu menta Henry data menta kasnam menta ka kenti ka meeting ka ong ba ngim ban sesu yo le si kan wan biang ka kram sa sin ngim ban sesu ban hablum te ka jinglum ka jongi kalong ba ngim dai ban ong nginlum pat naki drivers nginlum no naki tra mo ngin kata kalong one times tang si sin siu hak si snam ndai ban ong man law bana kenang ba ka to pisah ka bangingyo pada nginyo menyerap pada ya ki drivers la de kimat ka jing susu ke kita Te ki driver to yung 100% kim dan mengakau ki ba menta kim perkhat ki kepala sai te ke jingkili jong agalong kum menta nakaliang jong ki driver ki badon hapo kenhun jong ki kari si jentia ki dan ki bayap ne ki dan ki pang na gadau jong du covid ngismo sorong kum kase ngismo sorong manong ba hadu kat menta 40 don weiru khadu jongi manong bunyo pang covid mo 40 don manong ba uniap covid nang nam ta ka khlam corona 40 don hadu kat kini kisngi pamenta walla 98% kidai ki not vaccinated oh enggak kim ya kata kim da pilih kali we po driver ro wong tre bana ya ka vaccination namar ba wong ngam pasutu ha kai kata ka vaccination te motor kai bhi khandai pu pra persen keleng kari si jentia ki drivers jungi sisa ngaso sorong ba kimpat yo ya kata ka jingpang kimpat simadan hiru banong banda poi hadu kayap kadu na manta kata ka klam watla ki drivers lele kimla ban ong ban bot ya ke SOP jong ke Ministry of Health and Family Welfare kuman so no ban so ban sat man la kasngi la de ban man nei klip mat ban hable khu ya la de kum ba PE ke jinglong jong drivers jungi wat kim pat long organize wat tang la de ru te de hlo kita ke nongrem kolong ba wala ki ya be kum tu kum juya ru ki sui dang mas tang nei tang por ban chiking da bom dan chiking nei kim juya dang mas passenger ru kuman so no yak ban thep tang arngol laingol jaka bom dan pul kat borong lalong mau ta wala kata ru ngisarong teh bampadan buku kita ndai hatu ki por sisa ngi kum kaseng thot ilas ear mensem namar ba kafon kamdon haki units ki sakils ngila ya phalum be man la kasni to kidon
tambah selong ngi pada gum kaseng keme mis ir thot sisa yo don ki bapang nomor bah ngi i ba watang ke bil ki ba serkai ki ba ima watang bangin snap lagi skor lani bangin pe dagi khmat ye gitu ki barayo ye gitu jingpang tengi rungi skol marblei bangi ongkom ta bangi sir nomor bah kaseng bujong hi lada pang nani sitom nunu drivers ngiyarap 100% naka bil jang ko ka hospital tengi itu ki por ngas ir trot yang ngas shu dwai blai bat kermen ba ki drivers ke jongi kinem jai ye dak jingda jong blai trai kan ra no jrong hatbian te kum ta sisa ngi aingo yu blai trai kan ra bola da lo ker sisa ye ki khot ke jongi makim sim la yo tat hadu kat kini ki singi pamantaro te kumba pilong mentan kini ki asnem ki ada di sini ba ya dengan suka ban kili na pi hakini ki singi hadin ba kelas dang biang ban ya kamai ke keji kibun ki driver ki bon phai na ki dan ki belajar ya kata te ya ke jing nado punya ya ko some event si ki bobon ki driver sungi gila kija no ke jing ja jong driver sungi ka lomba kambiang shu ka ki ka kamai te ha kambiang shu ka ki ka kamai la da kenyami banong banya kamai pada ru how to por ka lomba ya chisni set chisni kali kam don jing mot shu ki te wat hadin katap de mantau sne marjara war ka sarkar kala pelat banong ban ai ya 100% no i kali kamai kila sedang hi ban wani biang na ki jaka ka pa maki kila le no kidon hagi cimbala ki paper te kila sedang ban wani biang te haba ki wani biang paderu kumangi hi ka perthai ka nang long kum ne baka ki ka kamai kadang don ka jing hiran namar ba kampat simalong kelut mensil ya nong kai pateng wat ikinong di sil di petro kampat semadon tedai lembak tak ada golong ba kibre balik bawan ru hak jing sak penting kok tempan hak sarkar banong ba lada phile kom ta le phile chata le stalar phim penbiang ya ki mas penbiang ni kitai kanon ra ya ka sajisian biang ya ka lockdown yo le si ka kiu kane ka jingpang tik pa baru kibun kinang yating hi banyami oni le yon te halor kita kanong rem kolong ba ki driver si sha mental khen no naka 6% la kuno te kila hiar khat 100% ye te kila hiar ki ba 41 phai sa ka kamai ka ji joki kum kinong nya kali henry menta ki ba 1 phai sa ka kam nong nya kali biang pade kolong tang entah berapa 1% na berapa 9% kita apa sakoi mo ban kili fi ka dan ke ji ujor hakini ismi ba ki driver kali thamtam ki driver taksi wat ki driver sumo ye kabai kali long kadang ki je kren bah itu di por ba kadang don ka od event go ki ang pi ane to ko por ki dang perkini ye konsum kali kabai kali ke kiu ba tu por ha dai le se hadu kini gisni imat ki driver go pun bidang sim dak tu ki ju ko kadang ki pnia ye na kalang ki jong ka saing mu ki ha nagle yang keseng jungi mas hal tu por punya od events bat hal ju por ha kadon pada ska protokol jang sarkar banong ban hap ki tang armut ki passenger te babun par ki nonglek nangwan ki jongi hang ne ka ri khasi chantia kim patla ban shu hire ya kali kat kumbla tho ha ka permit ndai ki na ko abe ban lek da sharing system te hang ti ki por si sang ban si nak ban ka full capacity jong kali ni hap outdoor ya ki tu ki passenger ki basong armut lane laingo ban penmi ya ka capacity te kajing kwa kajongi ru ban penmi ya to capacity kadai bet na kata ka failure jong government no ka failure jong government kolong ba hakapor ba ka ai permit ka klam na penbiang ki jakayang ka jakayang kolong be hakajing start dum nang ya kali to dei hlor kita kinong rem ka ba ka sakio ka bai kali hak ti por biya do ben henry kum ka seng kajongi pada nadu uni bana jnuri nadu ki khatare ni las dang banhong ya ki sakil ko per penhiar no namar bala kit full capacity tingi la penhiar kum mencoba nuksan no mentas kum ka dor bai kali sani sa upor slong nak sispa tengka mentak lahir sa ka sampho dem te ka jing penhiar ka jongi kataru kolong ba nang don ha jing du nang namar ba ki spare parts jing kali kim sim lahir dor kimarbam kim sim lahir dor wala kompeni yang lahir ngingi dawa hati ki por wono man penhiar dor kompeni yang ru ngi kwa bakan hir dor kimarbam
Ndri ke marbam kam hier kanang kiu arsha man shwa ka lockdown lani shwa ka jingi khi ka jongi ka dor jong kumpnyang kanang kumpnyang bam kanang nangeyo haitai khat arspa khat ne khat saus pa do Ndri menta pada ondol along normal kumni kumpnyang ruklahap kumpnyang bam menta ka poiski arpuer po arspa te kam hier te kadai halom kita ginong rem ke bana kaleng jongi ru ngimla ban pen hier kartum kajingiat jong ki essential communities dak baburam iki baru yakin cooperate lang bagi kaseng namar bangingi le yakinu nu bentang long ngi habya pen hap terjur lang ndre ko makalong mentapat babun hi patba umpat ya mudur ya kata usi mudur lahap kador bain pnang kamu lahap hi ka dor bai kali ru kumjo hendre kene kador bai kali ka ba ka sarkar hi nadu usnam arjar arpho hadu kan menta tempat simlar bais no bat kabas ngolong pada kalong ba ka sarkar kanang tang man revise ya kador bai kali klem da petpat ya kidor ki mor jangki tiar kali lane ki marba kuma pinyi ino manswa ha ka por banginang ya khna mangiru nangi le chiyudu ngi ya ka price chat list henry kata ka price chat list ka ba ka sarkar ka sajbu dor ba ki marba ru menta ka ja se kum kita ki ke burkhot te balai te ba pinpet tangi ki nong siu tangi ki nong siu khajna kumur tangi ki taksi lani ki sumu lani ya ki bos ha ba pinpet ha pelut sensari bro knang bo pat ba unim ndai kum ba kolong menta ya baret bayang hala ki jong ki jat na ka jingbam yo i kam sarkar lami ban ong ban kamai taksi henry wat ngiang ik dun kecak kenang yele ban ono wa ik kecak ki bang nang yele ban yang te ba dan box tang ko ngan kli ni kenau ba hakapor bakidang sedang berniat jadi ni bossa bossa okay hak sinem hajar khalwe nam kala kadon jadi persya jongki driver taksi kinom nya taksi hak to kopor te hadu menta maskwa ban kli na pi kumnu idin sakri gine gi bossau ka kaya hab le ba se kadon jing dunong ne me ki taksi len ba ka jing don ni bossau hagaba hai pat sekta kaman mo kalong ke kembang akran menne sakmat ba ka sarkar ka jami hi kampet ti baret kape bitang para bah te hausna mal zakharwe sisa naglyang jong ka is khasis local taxi welfare station hapo ka jingelam jong i komerian posna kun presiden barnga kum jana secretary ni la ya strike ars ni man persya ya kini ki kelisa jnn yoram ban ai sha ki private operators bar kumjuru ban persya ya ke sarkar ba kamdei ban ai jerwan haba kadon ka meglia undertaking kata kadai ka meglia state transport mo kadai ban ai ki khnang ba kanlong be thek kum ki kali kamai kum ba ngiru ngina menjo henry ka sarkar ka jongi par hatu ki por kamtre ban le kumta ka ailat ban hak MTC ban penyat tang sipor ban penthame ban ban penkut ya jingi khi jongi ban persya itu kali hak MTC te ndai tang ka tu kat nepor ke ai no saki private operators te hapa ki ai saki private operators ru ki ai saki private operators ru kolong ke ka ba ngingim itanan sisin ma pila ai ru pat ba kamu gla di masih ka chana henry ku makolong hadu kan manta pada kini kilisau kilong ki besiat klam sla bat nakaleng ki bor jong kaan kham tame nakaleng ki pulit kilale yu nam ta ine lada ya kali jong kiri simet kili jong pat ba ki kloi ban pankot pan sla nakini pat balik kimno kajing du nong kajongi kinong nya kali le nadu sna marza kharwei hadu kar kini kiski menta ngim sim nodon kata kajing du nong mo ngimsim nadon kajing dunong ba kwa song ba su song hi ten rai hak ti por mas mi ten namar batang ba kipat ba kim tip ha sa phang ki kendon an jong ki taksi kalong ba ki ben taksi to ka flop hak ti por musong no ka dunong kajing dunong ka bakraw ha kini ge be ta ka bosa ten rai suki pada ya ka ka ba kani ka an jong bosa pada ru ka kram trekam ka kum ka namar ba ngikan mau hi ba chief minister badam buram jongi hatu ki por bat bolong ru
opposition leader pemanta Dr. Mukul Sangma uloong ba kakrisau kadai basai khnang nang manta upat ba ubaduk bar kabai kali kadai long sandang ka kisong nang no sanuru te hendrai haduk manta pada kiyo song bai kali sandang ka ro tak no bana hendrai manta kador bai kali jeng kali sau ki khamram arsha banya ka bai kali jeng ki kali simet namar ba ki kali simet ki hapsim ram namar ki hapsim khajna gitu pada kimdar kam maseu khajna kador bai kali khamram penban bani ni ki bos simet oh kata kadai hendrai squeeze ki pada ngi pada hati ki por ngi ang ba tonginya isa namar ba ki kali sarkar hi ondala tip sai pat ba kani ka pisa kalet sei kawan sei kamu pat ba hi un sabisa ki te mataw la bisa babun pat ba wayang ya mentaw teman song kali saw namar ba kecingnya jung pat ba song kali saw kolong ba ka maintenance kam don nang tade hakju ko por kolong ba yat bean tip ko tung pisa ka ba wai pat ba kali rong hangno namar ba kat kum kecing tip jongi ru kum kaseng ba lane kum ki restart ba ka ML01 lane ka kali sarkar hi kam don head of account dem de ta mo ngimbis ni ya kata kecing kolek lane kecing lum pisa bean jong kini ki kali sarkar ya ki pat ba namar ki tax claim da de rukom ngimbis ni henry pat ba bisa ta te humba piong muntan kini ki bos kini jom suka pendai hakaju kopor kijimi jom kini bos bena ko kisa jom pa kakhi suka te hakine ki phosem ki bakiraya fismo kuno namar hakaju jomi yi bakine ki bos punta ki labon ki bisusa ni kran kata ke da pia haki da pia seki dong gisnong baker fi dan juga sakut tu dan juga asli tu kimdong di sokria kum wai na jino sengstong bak bos ka boy insa bri banai ni sekri pai ba mta la bon pasliu dan seki cakap baker ada ni kecing sokhia lei nga sokhia he mo bar kumjuru ki pat ba kim sokhia namar ba ya kane ka kali lathi tak tangka jong pat ba ngaru ngatip baik ta bar ka jingle to mat pada jong kini ki operators lane jong ko government kemuda ba municipal mata ki penya kemuda municipal ya gini te ka jingle to mat jong kini pada ya kini kali kalong pin bijai ya bisa jong ipat ba bar penkit ram yang ipat ba da ka ba kin hapsiu ya tu ka ram ka ba thiet itu kali da ka ba kin bansi ban hapen ki pa i khajna ki bahar ko kata kalong ba pat ba udi bentit bamanta balai ba dali thietang ikwai ru mensual ayo arangka lane sikenten ndai menta banong arangka sikenten mio su lai tangka sikenten kei kada kolong balakio ki khajna habakio khajna ka sarkar ka pankio khnang kolong ban yele ban sat ya karam ka bakasim na ka menta ka jingdong kam jong pai ba henry bu pai ba pada menta nang ni sakmo de masuthu no kan ba ka jingsim ka sarkar ini kali kham dala ban penya kilai ke jing ko kontrakam jongka state corporation jing sisa kim dei su ban penslor namar ba kham tam le ngi ne po Meghalaya states kemun song no municipal area kidang dei berit ba to pakhar pi de kispat lagi bos sulong bangi ngi miau bisni gen sekirural area rokia kat kum jing sisa gitu kim dei ban ya rural area hendai mata kiya rural area ro tengingin bisni nak kena balai bang ngismut ho ba ki bahieng ki jongan ai bahieng tu nak la te mansong itu kali namar bang ila thit hi mangi tengi me bisni ye kita te kajing tok mat hi kadai be kakta sisa na do ye khlung ibam pat tip e ru ya ha kerteng jong upat ba thit ka sarkar ye itu kali da ka ba kan hapsiu pada syaka central government lada kan mental lada tang 10% ru nak dor jang ko kali kan hapsi ke state government dengan tarai upat ba te mentau di masmutho wat itu i sanangka ba ong ru ba balai te hadu ka manta kam trekam upat ba mentau su ai bet ka ba ok maki nalor khajana kam kam sio kom phniang ru tip jerwan mo ngimla ban tip ba ki the da ko pon pisa upat ba na ki the na pla jing ti nong nya na ya kata ngingim tip henry kesalamat kejongki kapau
ba what you company ang lukite konon te ka khubor ka bangakwa ba phinai ta kalong kum phi day unong ya lam jong ki kali kamai hakkeleng jong kari khasi India te phila ya lam house nem arpho arpoi ba ban penong ya ke jing sangat kamai di kali hak bakila persang di pelaya trilang gede te hak tu kapor kuma piong mene niyo iya ka jing mentoy ke batang arpo persen ka sokar mekelaya kelam dia ki jing dawa jong fi kidang bul Malaysia ki driver taksi menta beron keleng kari kasi janji ande ki driver sumo bakmi kali kamai ki khmilanti banyo sumo ye sur di menta long ka ei kamat ke ba lani ka ei ka khubor ba khidan menta sumo siki hakini gisni khamtam kamai ke di ke shista ka standing order hi jongi kalong bet ba ka sarkar kade ban perkhat haki khajna bar kade ban aila chwa ya ki try kali ba kin long stable chwa la kamai kaji jongi lani la ha kilo ki benta namar ba katuk arpo persen ro kade tang na company tenri menta pa company kalau poi bang pumjo wat hado kat menta kan ne kasni kador jong company kali ka ade khandai pusau tungka poin phra phau khandai na ya mo te kamut kajing ki jongi tu ki por ngisiyo tang sipor tang no tayo bangi yo tai arpo persen bangi sange kajing ki namar ba sarkari kasta kumno ban pharia ya kanu kajing ki ke bolong nong kabadan nong rem ba basong nya kaya ban pharia divide and rules namar lada 8 ha pun to lada ngim sange kamut upai baru unum asu ti kaman ti dia henry wala ka dor jong pnya manta kala poi biang kumju ngi kami su sakmat mandong ba ngin persa ya kata henry ngi ngin sapan mi biang sakawai ka benta ka ba habire bakni khajna habire ni khajna to babon ki try kali dag jing sak penting kok tempan lani berngam ki pulit ban fine lada kimbiang kita ta kot kimbiang kita ki kon ban fine men naphang babon ki try kali kila di sewe ki kot kisna kali ki joki khendiat ki try kali pada ki bakhan padyo panil sew namar ba katkum ka jingtep ke jongi lingbak census ke bangi ngilum kata kalong sisin cisnem ngi sedum yang census lingbak circle ngi sedum bar ki districts ko per ba ki babu hi kili kamai ki dai ki badan source of income na weba 75% ki lang kumta teng kemusong no hangni hapo ka yit khmi ke jongi kemusong no hangni hapo sorsolong ki ba panon kam ye kini ki kili kamai ka dai be tang nam ta ban yo chang toy halaye kanuksa manta ngala mana nuksa utai ua udon khon laingut man phari school sasar depan bu da kali private unhap ai sempat baim phniam unhap ai sakutulok unhap ai saka by maintenance kali bat unhap siru saka by school ki khon te kata kadai ka ba uyu no pat ba ka don kini ki kali kamai da ka ba banyo pan panon kam yek junan kam jongki tolong ba kibo igani kili kamai da ka ba wanra no ka bai kamai tangkata penbiang ke duty hayang kum kita nyop 100% kidon bakum kita 100% pada kidai sisa kitra ke ba imjak po na ka banta ka kamai taksi na ni kamai sumo ne ka kanu mo te utrai nyop 100% kalau long no kumno nalor kan ni ka bai kamai uyo nalor ka bai driver salat bai maintenance kali lalat bai pheng lalat ka jingdon kam hayeng lalat nadong te ki babon ki try kali ki blasi wi kisla kali ki long ki dei hangta te ka basyan singi apa dai long ba ki dei kini ki 100% kan kini ki 100% menta ki bomdon source of income na way ki sem singi si sa menta wa tamakin siwi kor kisla kali te la no jing sa menta sisnem mo khamtam kali ka klam kampat khoi te la kono no kom state government kala dei ban har relax wa
Pare man pare relax wa. Habi day ban pressure ya kitrai kali bakin sewi kali hen kali ban ong ban daki kentin tonang ya kamai khamha nado la sam snem u ar pulai ting nagleng sarkar jongiru ngi man se ban ong ban hapa checking no ikot isla kali kawan no bentak lada kadon da kata bentak kamu ngi he mesin baki trai lambu kali gini absen persen ru kalong ba kilanang man kunai dem dei ta Henry menta tang kejing ting so yo kawan biang kalau lockdown ta tang kejing ting yo kawan biang kalau lockdown yo hakir ram biang pelang yo lesi kawan biang kalau lockdown ni pelang mensiu kot kali ni pelang mensiu atau baik panju kulit ni pelang tangi ke teh ka put kolong ba ya kane ka jing khen marau ya kinam nya kali jongi ngim so tanat dali leru kum ka sang hingin yang kali lara dei hangno ru ngingin ong bet ba siken tian bangim la mensiu net nama pamata ki dan ki try kali menta masnyo permit ki ipor live nai ban pin place yang tu permit hakno no kali ten hapo live nai menta dan bisa mansi hapkit dakaram dem de nagi private finance institution lani nagi bank institution kalong ba kisim ram nangta teka hapo ko pada ki EMI kamtip pidan lockdown karam ta ki ya kadai kalau kita ginong rem kalong ba nagleng jungi kaseng hirup ni ang hadu kar kini kisingi bamta lada checking kadai bonlong salon sare boro nado ki artayar hadu ki kali kini ni kali ba kuna kamek sura namar kuma kalong menta sudan bak ba nagleng kaseng jungi hadu kar kini kisingi bamta ngim pat file FIR ya ka transport department lane ya ka piluli namar ba nalor pengisi we karut tax hendai ke surok pada ke bakhoru khoram teng katiar ke nang suthiet nang menen manta kasingi tanah kadau jik surok kaduno silong mangimpan le ikum kita ki berkhoi ondang ila le kita ki berkhoi ngatharai kahok kajongi ngi debel ya sisir bolong ngilak si we karut tax mut ke surok de ben biang ke de ben bah ngilak si we passenger tax ngi de ben dan hok ban yokit ik passenger hendai ke makolong manta pada upulit hne sorslong jongi udai labuk kenang nam taban penyat ya kali penyat ya kali pok surok hendai ulong nong be kali ban watang thap senyar mai lah tekim song tu te kai ka ba teng song da ka ba borom ya police department teng lalong kila syuk kwa chen charge lut kat bakidan tanat excise lut teng polis macam excise department teng hap susong no transport mentaban checking kali dingsa de check na kali yang transport department check no pulit te kalau mau pensting kan kalau mau pensting gini ki berkat te hende lada kwa penong ban me ya bet kat kum ki lat ki lenti lan ki kat kum ki lagi jong ki kendon te kemut kan pensting te kumta wat pulit lada don kecengi bakra hawalala banyak compromise menton kamnon ya check kot kali lada stang lada kamdon su ko compromise la pois tanat habra ki kot kali hangta kadon hok Hendai mentah hasuro, kram jing bakla kami bisni man tai bom don kot tai bom yang kot, cek ikut kali, tenring ini anuksa, basisin bicara kali menong selesai.